twishimiye kongera kubana nawe mukunzi wa Minembwe TV kandi twizere ko umeze neza aho uherereye hose. Uyu ni umwanya makuru ariko mbere yo kuyarambura ndore ingingo z'ingenzi tugaruka mu kanya. Abafurero nyuma ko twigwanto yigaruye Rugezi batangiye kuvuga ko bashobora no kwaga. Tubaza kubabwira kandi ko hamenyekanye ivyo AFCM 23 isaba kugira ngo ibiganiro hagati yayo na leta bitangire. Turaza kandi kukubwira ko abanyamerika bagerageje guhirika Tshisekedi boherejwe muri Amerika. Ikaze n'amakuru ya Minembwe TV mwateguruwe kandi mugezwaho na Nkunda. Ariko amakuru yacu tuyahereye mu karere ka Minembwe ahitwa mu Rugezi, aho ni majepfo ya karere ka Minembwe muri secteur ya Nganje muri territoire ya Fizi muri Sud Kivu muri sazo bwa EDC. Ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye hagati ya twigwanto na Mayimayi, aho bivuga ko ejo twigwanto yaraye ahitwa ku Ihene. Reka nkumvise ijwi Minembwe TV itabasha kugenzura nimba nyine ari ry'umufrero yagize ati kutagi mtama to ndambara ya mibe ndambara ino munda byakaya ndako tuangadita bya meka yabwenene abanyamurenge bamiyija burigo bagwete bagami itibita rero batagwete bagatami igwejera bagwete bagami lasha umwana nekiti koko no yanyanga kwithinga kubwira bakola mu Rugezi hamwa hala nani kusantira harugezi kusantira ngana hamwazi aragiye ati bite mugabo twe intambara ino yakomeye ntabwo twovuga ati abanyamurenge baje nabi ko baramabarasa ati abanyamurenge baje nabi ko baramabiruka ntibahabaruha baryama hasi ko bararasa igiti n'umwana zihindura ara kusantira y'Urugezi mwazihindura atugine bagize kwazindura abandi bakole inyanga byuma kuko n'abakola hamwe wendo kandi bagize kwa wendo bagamanuka munyarubero gamanuhera mu chef Sigwasi abandi ngo bakola mu vuba masase gakola nani hakasiro hamwe amarembe atabandi ko musasu ageze igasiro mu amarembe nyingi ngo n'inkomere zabaye nyinshi cyane kuko nazigwete zigahulukana bwija abambere ngo kera ingomere za mbere zikola hakaja buri butungu yanyanga kwithinga kubwira ati inkomere za mbere zigeze hakujya butungu niho zajabutse abazi butungu bahita bazumva muyamiti bita mutanga bahasha ati mwiruke ntago mwobashobora abagayunga bayiyunge nawe byo kutagi mtama twenda tuangadita ati biyunge bagwete bagavungula muyamiti bita mutanga bahasha abagayunga bayiyunge nawe byo kudeta gwindambara itakiri ndambarere yo kudeta ngo yabafuriro ati biyunge n'abahunga bahunge ngo ntabwo ari intambara kuvuga ngo nkayandi y'abafuriro n'abanyamurenge y'abafuriro naho n'abanyamurenge bakola bakongomani boshi banagwete imisi batari kudeta ati n'abakongomani bose ngo bafite imbaraga zikomeye ngo bakiribonene bari nabandi bakongomani boshi ati ngo bari kumwe n'abandi bakongomani bose rero tukabalahira rero tugayaga kuti tugagira ati turaga ngo nta kundi twabigenza tugabafukamira ati tuzabapfukamira ari mise tukihiti ngo ntamaga ngo hari imbaga tugifite abana balashira bakayija bayige kisoda rero ati baje biziga isoda nono ewe mukirimenye ngo baba lya twakizi ishiba tugalwa harira hakinyo kwetu tugabati bitako omwana gwetagalasha olusasi umwana karabasha lugwetu lugahushekiti luname ndabushekiti lugwetu lugagwate lwabo lo muntu nyama we ebari nye koko no ebari ngayaga niyo ati njewe ndaga ndambara nye nakiziba ndakizishobora bita ndakizisima bita nyehe ahari hotada ngende mu babembe nanga ati nje nta masi ndishobora akuvuga ngo nje mu babembe ahubwo ndiyunga kubanyamurenge niko uyu mugabo yakomeje abivuga. Nakubwiye ko ari ijwi Minembwe TV itabashe kugenzura neza nimba koko ari ijy'umugabo w'umupfero. Intambara ibaye nyuma yaho mu mpera z'ukwezi gushize ari ubwo General de Brigade Charles Matama yageze mu karere ka Minembwe ari kumwe n'abandi batabazi baje gutabara abaturage bo mu karere ka Minembwe. Reka tukubwire kandi ko hamenyekanye ivyo AFCM 23 isa mbere yuko ihura na leta ya Republika Demokarasi ya Kongo. Nkuko byatangajwe n'umunyamakuru wigenga ukora inkuru zicukumbuye Steven Wembe, ihuriro rya AFCM 23 haba hari ivyo risaba mbere yo kugirana imishikirano iyo ari yo yose na guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo AFCM 23 isaba ni itangazo rya Felix Tshisekedi yerekana ubushake bwa politiki bw'ubutegetsi bwe bwo kugirana imishikirano itaziguye na AFCM 23.
ivanaho ry'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko ryo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2022 hamwe n'izindi ngamba zose ubutegetsi bwa Kinshasa bwafatiye AFC M23 kugira ngo imishikirano yayo ya politike izabashe kuba. Ivanwaho kandi y'ibihano byose z'urupfu gukurikiranwa n'impapuro zo guta muri yombi no gutanga ibihembo ku muntu wese wafasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu guta muri yombi abayobozi n'abakozi ba AFC M23 bizatume imishikirano ya politike iba. Kurekurwa bidatinze ko abasivile bose cyangwa se abasirikare bose bafashwe kandi cyangwa se baregwa gukorana na AFC M23 kubera isura yabo cyangwa se ubwoko bwabo cyangwa kugirana umubano wa kinyamwuga, ubushuti cyangwa ubucuruzi n'abanyamuryango ba AFC M23. Hari kandi guhagarika no guhana imvugo ziba ugwango akenshi zikurikirwa n'ibikorwa byo gukandamiza no kujya abantu kimwe no guhiga abantu kwatangijwe ku banyekongo kubera isura yabo cyangwa se ururimi rwabo hitwaje ko bakorana na AFC M23 cyangwa se. Hari kandi kurangiza ibikorwa byose by'ivangura no guhakana ubwenegihugu ku baturage bamwe na bamwe. Hari ugushira umukono ku masezerano yo guhagarika imigwano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na AFC M23. Reka makuru yacu tuyakomeza mu mujyi wa Kinshasa. Abanyamerika bagerageje guhirika Tshisekedi boherejwe muri Amerika. Kuri uyu wa kabiri itariki 8 z'ukwezi kwa 4 muri gereza ya gisirikare ya Ndoro imfungwa 5 z'abanyamerika zashikirijwe abategetsi ba Amerika mbere y'abayobozi ba gisivile n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Marcel Malanga na bagenzi bari bafunzwe bajanywe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Cyanjiri aho binjiye mu ndege idasanzwe yerekeza muri Amerika. Kino gikorwa cyagenzwe n'inzego za gisirikare ubutabera n'urushinzwe abinjira n'abasohoka cyakozwe habanjijwe amategeko nk'uko iyi nkuru dukesha media Congo.net ibivuga. Abayobozi ba ambasade ya Amerika muri RDC bagize uruhare runini muri iki gikorwa bagaragaje ubufatanye bw'ibihugu zombi. Mu kwa gatanu umwaka ushize umutwe w'abantu bitwaje intwaro wari uyobowe na Christian Malanga wateye ingoro ya perezida ndetse n'inzu y'ubwite y'umunyacubahiro Vital Kamerhe. Mu bagabye igitero harimo abanyamerika batatu barimo Marcel Malanga umuhungu wa Christian Malanga wari uyoboye aka gatsiko bishwe mu gihe cyo kurasana n'abashinzwe umutekano. Nyuma y'imbabazi za perezida ziherutse igihano cy'urupfu cyari cyarahawe Marcel Malanga Malu Taylor Krista Thompson na Zamla Palu Benjamin Robeni cyahinduwe igihano cya burundu. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri inkuru twibaza ati gusubira muri Kongo kwa Joseph Kabila bisobanura iki? Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye gusubira muri icyo gihugu vuba bidatinze ahereye mu burasirazuba bwacu kuko bitangazwa n'ibinyamakuru birimo RFI na Jeune Africa bivuga ko yavyemeje mu nyandiko. Kabila yarayetse kugaruka mu itangazamakuru mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ubwo avuga ko igihugu cye kiri hafi guturuka kubera intambara y'imbere hari nyuma y'imyaka 5 acecetse atavuga. Biriya binyamakuru zombi birasubiramo inyandiko ye ivuga ko agiye gutaha mu minsi iri imbere kuko igihugu cye cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kugira ngo afashe gushaka igisubizo. Kabila yaba agiye kugaruka mu gihugu cye mu gihe hari umuhate wa leta ya Qatar wo guhuza umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa mu biganiro bitaganijwe muri Riyinga mu mujyi wa Qatar. Felix Tshisekedi wamusimbuye muri 2019 mu guhererekanya ubutegetsi kwa mbere kwabaye mu mahoro mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amatora yanenzwe kubamo uburiganya. Mu kwezi kwa kabiri yavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza Kabila usanzwe ari umusenateri muri RDC mu kwezi gushize yabwiye abanyamakuru muri Afrika y'Epfo ati iyo mbafatikanyije na M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Mu buryo buzwi Kabila aheruka muri RDC mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ubwo havaga mbere y'amatora. Umuvugizi we Barbara Nzimbi yatangaje kenshi ko Kabila yavuye mu gihugu cye ku mpamvu z'amasomo muri kaminuza ya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Ibikorwa byo hanze ya RDC byakomeje gutera inkeke ubutegetsi bwa Tshisekedi kugeza ashinja Joseph Kabila kuba ari we uri inyuma y'inyeshamba za M23 na Colonel Nanga wigeze kuba umuntu wa hafi cyane ya Kabila. Inkuru avuga ko agiye kugaruka mu gihugu nimwe mu zivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane mu banyekongo mu gihe ibyo azokora agarutse bitazwi neza kugeza ubu. Joseph Kabila ni umwe mu bafite ijambo rikomeye muri politike ya RD Congo akagirayo abamushigikiye benshi. Imbaraga ze ari imbere mu gihugu zishobora gutera impungenge ubutegetsi buriho kuri ubu. Mugihe yavuze ko nataha azahera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa na RFI na Jeune Africa ntibizwi neza nimba ari muri Katanga aho asanzwe afite abamushigikiye benshi cyangwa se ari mu ntara Kivu mu mujyi wa Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Goma igenzurwa na AFC M23 ya Colonel Nanga. Olivier Kamitatu wahoze ari ministre muri leta ya Kinshasa akaba ubu ari umuvugizi wa Moise Katumbi bombi bari ku ruhande rutavuganwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yaciye amarenga ko kugaruka muri Kongo kwa Kabila ashobora kuja mu bice bigenzurwa na AFC M23 ku butumwa yanditse kuri X. Kamitatu agize ati guhitamo kwa Joseph Kabila kuja iburasirazuba
ahagenzurwa n'inyeshamba si ikimenyetso gusa ahubwo ni ukwibutsa ahazaza hacu dusangiye twese. Mu gihe Kabila yasubira muri Kongo akagaragaza gushigikira umutwe wa AFC M23 bishobora gushira igitutu mu nzira y'ibiganiro vy'amahoro igeragezwa na Qatar ndetse n'ubumwe bwa Afrika. Kabila avuga ko yaba aje gufasha gushaka ibisubizo ku bibazo bya RD Congo ntibizwi neza nimba yakwifatanya na AFC M23 cyangwa se yakwinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro mu gihugu cye muri rusange. Reka makuru yacu tuyasoreze muri Kenya. Uwari vice perezida arashinja Ruto gukorana na M23 na RSF yo muri Sudani y'Epfo. Uwahoze ari vice perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko ubuyobozi bwa William Ruto ari guverinoma y'ubucuruzi ayishinja amakosa ya diplomasi no kungukira mu makimbirane yo mu karere akorana n'imitwe ya M23 na RSF ndetse no kwivanga mu bibazo bya Sudani y'Epfo. Mu kiganiro cyero yagiranye na KTN News mu ijoro ryo kuwa mbere, Gachagua yavuze ko Ruto yagiye agirana imikoranire n'imitwe igwanya ubutegetsi mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba by'umwihariko muri Sudani y'Epfo. Yashinje umukuru w'igihugu kuba yarateje amakimbirane akomeje kubera muri Sudani y'Epfo binyuze mu bikorwa bivuga ko bifitanye isano n'ubucuruzi agirana na Mohamed Hamda Dagalo bakunze kwita Hamediti, umuyobozi w'umutwe wa Rapid Support Forces RSF. Gachagua yagize ati: "Kumvu ziri kugaragara muri Sudani y'Epfo, komanda wa RSF si Hamdeti ni William Ruto, kuko kugira ngo umutwe ukore neza ukenera ifaranga." Uwahoze ari vice perezida wa Kenya wirukanwe mu mwaka ushize ku nshingano ze yakomeje avuga ko Ruto yagiranye amasezerano ya zahabu na Hamdeti mu mwaka wa 2023 kandi ku giti cye yagize uruhare rwo kumworohereza mu rwego rwa diplomasi. Ati: "Mu mwaka wa 2023 Ruto yampamagaye mu biro bye ambwira ko mu rwego rwa diplomasi perezida ashobora gutumira undi gusa ngo amusure kandi afite inshuti iri vice perezida kandi adashobora kumutumira. Yashakaga rero ko namutumira mu izina rye." Yavuze ko yabanje kwakira Hamdete nyuma akaza kumuherekeza mu biro bya perezida, ariko icyo gihe Ruto ngo yamusabaga kongera kumutumira bwa kabiri. Gachagua yaranze. Ati: "Yambwiye ko ngomba kumutumira maze arambaza uzi amafaranga nzatakaza nutabikora." Gachagua yakomeje gushinja perezida William Ruto kuba yarakoresheje umubano w'ububanyi n'amahanga wa Kenya kugira ngo yorohereze magendo ya zahabu. Ati: "Ari gukoresha igihugu cyacu binyuze mu bucuti bwanyu mu kuzana zahabu ivuye muri Sudani y'Epfo kuyisukura i Nairobi ukayohereza mu burasirazuba bwo hagati no gukoresha amafaranga yavuyemo mu kugura intwaro." Gachagua kandi yasabye umuryango mpuzamahanga kuvana amaso kuri Hamdeti ukayahanga Ruto. Ati: "Ntacyo bimaze guhana Hamdeti, umuntu ukeneye ibihano ni William Ruto, nimba zemejwe azareka gufasha Hamdeti." Gachagua kandi yashinje William Ruto kwivanga mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko afitanye isano n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse bakorana n'ubucuruzi bwa zahabu mu karere. Yakomeje avuga ko ndetse Ruto afitanye ku giti cye amasezerano y'ubucuruzi na perezida wa Kosovo Vjosa Osmani. Yagize ati: "Gusa nyuma naje kumenya ko perezida wa Kosovo bagiranye amasezerano muri hoteli i Mombasa, Dolphe Hotel, n'umushinga uhuriweho na Ruto na perezida wa Kosovo." Yakomeje agaya inyungu z'ubucuruzi za Ruto avuga ko zitera icyasha umubano w'ububanyi n'amahanga Kenya igirana n'ibihugu nka Serbia n'Uburusiya. Gachagua yasabye amahanga gukurikirana hafi Kenya no kubaza perezida William Ruto ibyo akora. Yavuze ko bidahanwa. Mu yandi makuru twamenye turi ko dutegura ano makuru, ibiganiro byari biteganijwe hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa byasubitswe. Ibiganiro z'amahoro hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 byari biteganijwe kuri uyu wa gatatu i Doha byasubitswe nk'uko amakuru aturuka mu mpande zombi agera kuri leta avuga. Amakuru yaturutse ku ruhande rwa leta n'urwa AFC M23 muri Riyinga agera ku biro ntaramakuru leta z'Abongereza avuga ko ibiganiro byari biteganijwe kuri uyu wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo mu mugwa mukuru wa Qatar bitakibaye kandi nta tariki y'igihe bizaberaho yatangajwe. Impande zombi mu ntangiriro z'uku kwezi zagiranye inama yafatwaga nk'ibiganiro za mbere bitaziguye hagati yazo kuva abagwanyi ba AFC M23 bigarura imijyi minini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ivuga ko hataramenyekana impamvu inama yasubitswe. Impande zombi zavuze ko zari zitarabona ubutumire kugera ku wa mbere. Umwe mu bayobozi ba Kongo we yagize ati: "Ni ikibazo gusa cy'imitegurire." Reka tugushimire twabanye muri umwanya makuru gusa twekubutsa ko byose kuba wakanda hasi kandi subscribe kugira ngo uzozubona amakuru n'ibiganiro byacu ku gihe. Na makuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagezweho na Nkunda. Reka duhure mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.